Нюрба районугар аспыт кулун тутарыйттан үрүң ахы соғытуып калыр икки стерилте бар болла, кооператив бүгүнгү күнгө кайда хулилен олорорун беги улустагы устар бөлөкпүт билисте. Күндәдәһәгә акционерное общество районы үреңелгәннән качер терилтеләрдән бир бастыңнара. Ана аспыт кулун тутарыйга саңа влада ден кооперативтеринен районга 2 заготовитель бар болла. Көккөктән нитене төрү хәлбән, үт эми биллел бәтә. Онан владалар үләләре болунай. Магыннар гытта доовар түһәрсән күннәтә сибеһе продукция Нюрбага итенне атын дән электрге кире турар. Билин күнәе görübük ona nedile altı gün var böyle hep produksiyonisti. Böyle iki karın çordat bir emrahemler. Sonra yoğurt, butbak, bunu üstüne ikilyak büyüt. Bir bakirin күнәе kirin atı var turur ama atı vurduk. Butbağa ona sonra da lanlar. Билигин оголор продукция аңардас Нюрбер районугар тарганар. Манытаһынан өрүс кайыр кемигер чугахнагы сунтар нехеректергер. Инникетин салалта продукция көнүгүн элбетен бүлүүсүн юнырынагар таксар буланнак. Быйыл грант өтөр кытатыбыт Меселхона. Продукция сыры бланга тура, оны турок бланга тура. Бу грант кайдахпытна быйыл ГТР творог коморох тахпыт. Атаннаны онна эхил ГТР уже сыр отдельно ылан коморох потом багалавыт. Оны дальше уже атын улустага поставкалы курдук. Билигин Нюрбага ыхыктар сагаланан влада кооператив ыхыкканан үрүңас эгелгетин белемнер. Үлә камнас көстөргөр. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Саха телевидениете, Нюрба.